RDB yafunze hoteli Chateau Marara. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko kuva ku 22 Nyakanga 2025 ubwo kugera ku munsi utazwi uzemezwa ibikorwa bya hoteli Chateau Marara byahagaritswe kuko iperereza ryerekanye ko iyi hoteli yakoraga itarabiherewe uruhushya. Ni itangazo RDB yasohoye kwa 21 Nyakanga 2025 igaragaza ko rero guhera kwa 22 Nyakanga 2025 iyi Chateau Marara ihagaritswe by'agateganyo. Itangazo rifite umutwe ugira uti gufunga by'agateganyo hoteli Chateau Marara. Banditse bagira bati hashingiye ku itegeko nomero 12/2014 ryo kwa 19 Gicurasi 2014 rigena imitunganyirize y'ubukerarugendo mu Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 5 2029 ziteganya ko buri kigo gikora mu rwego rw'ubukerarugendo kigomba kugira uruhushya rwemewe rwo gukora, zikanaho urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB ububasha bwo guhagarika cyangwa gufunga ibigo bitabyubahiriza. RDB rero itegetse ko ibikorwa bya hoteli Chateau Marara bihagarara. Nyuma y'iperereza rero ryakozwe byagaragaye ko iyi hoteli ikora nta ruhushya, bityo ikaba itarubahirije amategeko agenga ubukerarugendo mu Rwanda. Bakomeje bagira bati rero guhera kwa 22 Nyakanga 2025 hoteli Chateau Marara ntiyemerewe kongera gukomeza ibikorwa nyuma y'iyi tariki bizafatwa nko kwica amategeko igihugu kigenderaho, bishobora kuvamo ibihano bikomeye. Kongera gufungurwa bizasuzumwa ari uko iyi hoteli imaze kuzuza ibisabwa ngo ihabwe uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo no kubahiriza byuzuye ibisabwa n'amategeko byose. Bakomeje bagira bati abantu bose bakora mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu baributswa ko kugira uruhushya rwemewe rwo gukora ibikorwa by'ubukerarugendo biteganywa n'itegeko. Uruhushya rugaragaza ko ibikorwa byujuje ibisabwa by'ibanze ku bijyanye n'umutekano, serivisi nziza n'imikorere hagamijwe kurinda ababagana ndetse n'urwego rw'ubukerarugendo muri rusange. RDB rero izakomeza kurengera ubunyangamugayo, umutekano n'ubunyamwuga mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu mu Rwanda. Iri tangazo rero rije nyuma yo iyo hoteli Chateau Marara ibereyemo ubukwe, ni ubukwe bwa Haji Shadadi Musemakweli ndetse n'umugore we Uwera Bonete bwaje gukurura impaka. Bo bakavuga ko bahawe serivisi mbi, hoteli ikavuga yuko ibyo bavuze byose ari ibinyoma. Icyo gihe rero PSF na RDB n'izindi nzego babyinjiyemo. Iyi hoteli regera RIB. RDB icyo gihe yavugaga yuko igiye kugenzura yasangamo ikibazo ikagira ibyitegeka, nuko rero Chateau Marara yaje guhagarikwa. Iyi Chateau Marara yari maze igihe ikora nko mu mezi abiri ashize. Akarere ka Karongi ubwako kanditse kuri X yahoze ari Twitter berekana yuko Chateau Marara yatangiye gukora, ubwo hakibazwa uko yakoraga n'akarere kabizi itujuje ibisabwa. Mbega wakwibaza uko byagenze. Nibyo rero twagarukaho, duhurire mu bindi biganiro.